ngesikhathi esiphambili uma umzala weyintombi kuleli bandla angabikho emhlabeni kodwa uthi ngesikhathi beyizintombi zaleli bandla iy'ntombi sosikhathi zayigula kakhulu ziphoswa zinsizwa ngey'poliyani zithi zakha uthando uthi kwakufika isikhathi ukuthi akuthandazelwe abantu uthi kwase ithi inkosi langa namhlanje inkonzo yigugu uthi uma zase inkonzo ephezulu entabeni uma sekuhlala abantu leso bashumayeli bahlala ngolayini wayesesuka lapha ya umezwe izinto zonke weza uqonda ngqo isuke etendeni lapha ezanena wathi befika la waseshaya ikhwela mishaya ikhwela kukhuluma yonke into ngosicabanga sikhuluma bakhala ngazo zonke nayo yonke imisindo ungasicabange iyilwane abanye behamba phansi abanye begxuma njengamaselesele abanye behaqazela njengoqala abanye basumbamba bathi thwi abese ishayeka phansi umuntu uthi uma umzalayo kwase kusuka intombazane yasiyikhangejuba babashela abashumayeli lutho bahluleka yabashiya eyashona isweni kanje yafuna intombazane kwaze kwahwalala ayitholakala kuhanja kolanga kanti intombazane iphose kulesiwa nje kule ndawo lapha eNhlakazi maso mhlambe ukuhambe kahle khona la isiwa sihlukene kabili kukhona esigasehla kukhona esigezansi ithe kholobothi kule ndawo ephakathi nendawo ayikho indawo eshona phansi akufika ukukhuphuka uphoswe idimoni la kwase kuthi ebusuku inkosi langa yayisivuka yaphuma yakhuphela phezulu entabeni yasikhipha ibhande legawuni elaliphik umbala yayisishaya imfindo yayisima ngasenhla intombazane nansi phakathi nesiwa igaxele lapho yayisilehlisa ibhande awukaleka ukuthi ibhande legawuni lingaluleka yini asithi ngiguqela izilufika lapha ekuphileni kwethempeli uyibhalele kaMphela lifushane wayesithi bambelela lapho shayifika igcineni yasibambelela intombazane ngesikhathi elibambelela lapho eliveza ibhande laseliyeluleka laluleka ibhande lehla laze lafika lapho khona intombazane yayisibambelela intombazane wayidonsa yaze yaphumela phezulu angikhona ukuthi ibhande legawuni wadonsa umuntu ngani angikhuluma ngengane ishishanga khuluma ngentombi impela egcweleyo isinesdawu esidwaleni ukayidonsa ngebhande legawuni anzonqamuka nebhande legawuni iphindele phansi okwesibili yini esithi ibhande likwazi ukufika elapha phakathi esweni uma ushebe ewumuntu wasemdonsela phezulu njengoba esifika phezulu wasihamba uyapha endlini yentombi yolala khona kuthenga kusasa kuvuka nathi ethempelini lelokuqala eliphezulu sesithi u-A ngomathempeli akho lapha awu-3 njengamanje khona leli eliphezulu nasekunenhlansi lodwa njengamanje kulelo thempeli kwakuba yinkonzo ehlansa wonke ubulili kuyintombi kwamakhosikazi kuyinhlansuthi inkonzo yesabatha yayiphathwa lapha mangakhushukelwa phezulu uvuka nathi inkosi langa yayisiyafika yaphatha inkonzo leselavezwa leli bhande uthi nathi ibhande elidonse uLefina Dube kodwa mawufunda uvolume 1 ukhuluma ngendaba zikababamkhulu nezenkosi langa akushiwo ukuthi ibhande leluleka ngani ngoba uba budlomo ungasekho emhlabeni
ngesikhathi eyawathatha onke lamaphepha enika uOsthuizen noBeckman base bewathatha bekushotha esiNgisini base bekuhluza mawufuna uvolume 1 ngeke uzuthole lo uthola ukuthi ibhande wawadoswa ngebhande ukuthi leluleka akukho ngeke uzuthola ngoba kunezinto ezizamaqiniso zithi maseyibekwa bese ishanekezela ngani ngoba le nkolo esikuyo iyinkolo kaNkulunkulu njengoba inkolo kaNkulunkulu namadimoni ayihlasela futhi ithi inkosi langa kunedimoni elinzima ongelula ukulikhipha idimoni elikholwayo lifake ingubo emhlophe liguqe laphana ethempelini lingene lithi bungani uJehova kanye nawe liphumele igidini lisha ungidi uthi ukhulu khipha idimoni enjalo elikholwayo uthi ngcono idimoni elingakholwa elingaphandle kulolu ukukhipha lo uthi leli okholwa nalo liyinkinga uthi uthatha amafutha uyawusebenzisa umuntu ashone uthi usebenzisa amanzi abusobaba umuntu abandinya yina idimoni elikholwayo elihlasela izinto ezubungcwele layiguqula uzizile ukufa kuwena njengoba sikhona silali akhona amadimoni ashelalalela akhona impela ithi inkosi langa usathane angena ethempelini lakubahlanga asonke kanye nawe impela sonke impela mekulandele nje uzongena ethempelini ahlale eduze kwakho abese ebheka ukuthi yini wena olula kuyo bese kubamba ngayo bese kukhipha udawuda ngene uthi nala ukhona uyangena insizwa yashabana iyabona uSathane lapha ehlakazi hayi kwenye indawo phakathi enkonzweni yesabatha wangena walalisa abantu ushawule wombona so lewe kushoyo akisho mhlawumbe ngiyakwesabisa kodwa ngisho izinto esatshelwa zona uthi omubuya ngene ethempelini mina bengiqala ngqa ukuzwa ukuthi kanti uSathane namagwegwe unencegela kusho uthini ngabe sihlale uthi wena umuntu olula sihlale umazi kanjalo ukuthi isimo sakhe simi kanje uma engaveli ezulwini engene uNkulunkulu ingawuthe inkonzo isikuyo inkonzo yesabatha inkolo yoNazaretha noShem kuyinto elikhulu nejulile nebanzi ongeke uzuyazi ukuthi uzoyibhekisana ungabe ngabe sikwazi uthina neplani yonke iphethwe uye ngani ngoba uyena yedwa uvele ezulwini akekho umunye futhi ayikho into ongayicasi kodwa yabona ushela ngibone la ngizocasha lokho ngoba unamehlo abanzi abona wonke umhlaba ngesikhathi esisodwa unamandla onke konke akwenzayo ukwenza ngentando yakhe akasho ukuthi hayi soke ngitshela uNkulunkulu ukuthi akenzi ukuthi la eGabana bomkhulu wakhipha ikhalati elaliyinkosi wathi lalela elamicala ngeke ithetho wena unamagazi amabili okwesibili uzokhipha esikhundleni kwase kufika incwadi vile ePitoli lakhishwa ikhalati wathatha ubukhosi wabuyiselwa kalithu njengoba uPitoli njengamanje